Amen, amen bantwana bethonga. Ngeke ngibingelele phela isimo somusa. Olise nje ukunyamalala. Isimo ke nathi sokuphuma sibuye siye ngaphandle emazweni esingawazi-ke sosebenza umsebenzi mningana abantwana bedlozi bengithi mengithola isikhathi nami-ke ngibuye-ke phela kwisimo senu kodwa ngiyakhuleka phela kwenu ngenjwayelo-ke ngihamba nayo-ke intombi kaHlongwane engizocela nje nayo ihambe bese-ke yabingelela. Amen. Bengizothanda ukunibingelela nonke emakhaya njengenjwayelo angiveli. Alright mkhulu? Ngiright gogo, ngiright. Hayi kuhle mawusasekhona usahlola? Kakhulu. Basakuthakatha. Angeke bayeke. Angithi ibusiso iphakama nobumnyama. Akwabe babhekile. Ngiyabonga mkhulu. Singachithi isikhathi esiningi. I have to apologize for ivoice yami namhlanje ngine-flu ingibambile. Sizokhuluma ku-topic obuyishilo the last video we did. You said sizokhuluma ngama-water spirits, ukujula kwamanzi. So today kuleyo topic sikhethe ukukhulunywa in particular ngesithunywa samanzi. Okay, isithunywa samanzi mkhulu. Ungachaza nje kabanzi ukuthi siyini? Isithunywa masikhuluma ekakhulu ngesithunywa sasemanzini. Okokuqala imimoya yasemanzini khona le ilokhuza imibita abahlezi bayikhuluma ukuthi inkosazane okuyimoya yasemanzini bese-ke sokuba imoya omahamba ngesisu. Ngiyaye ngihloniphise mina ngithi umahamba ngesisu inkomo yedlozi, inyoka le yasemanzini le abanye bathi inkanyamba yasemanzini. So lami ukhuluma ngey'thunywa zasemanzini dependa ngabantu bakini ngoba khona umuntu wakini okwembethe okuwumuntu wayekhuleka kakhulu emanzini azambathwe yileyo mimoya. Ambathwe yileyo mimoya nayo-ke imimoya yasemanzini iyahlukana ngoba sibuye sikhulume ngempophomo, sibuye sikhulume ngesiziba singasakhulumi manje ngomfula ngoba nasesizibeni khona amakhehla ngoba khona iy'nsebenzo kumele uzenze esizibeni ngokwesiko lesiziba. Nasemfuleni khona usiko lenzanga imimoya yasemanzini kakhulu ukuhlanjulula imimoya le eyememete and nasempophomeni kuyaye kuhlanjulula izalukwazi lezi ey'mbethwe isimo samandla ukukhuleka emanzini. Okay, so if I get you correctly and to clarify, isithunywa samanzi akukhethile ukuthi what type of umfula. Imifula like mangithi umuntu unesithunywa samanzi eyiphi imifula umuntu ekumele ukuthi ahambe. Angithi kuba khona imifula ehambayo, kube khona impophoma, kube khona isiziba, kube khona idami leli elimile esinokubona abathandazi isikhathini esiningi nakhona abanokuya emadamini. So umuntu uthi unesithunywa samanzi, amanzi ekumele ukuthi ube ne-relation nawo, or isithunywa samanzi sitholakala kwamaphi kakhulu amanzi, or kuyidepend ukuthi esiphi and kuhlezi kuwabogogo na abavelayo beyithunywa zamanzi noma nabomkhulu abayithunywa zasemanzini nabo bakhona. Okay, amanzi gogo ngombethwe ilengilozi eyasemanzini. Okokuqala nje impophomo. Number 1 impophomo, bese-ke sokuba isiziba, bese-ke sokuba yimfula ekakhulu edamini amandla ngoba manje silandela amandla. Ngithi la abantu abadala bakhona edamini abekho abantu abadala. Yebo bayangena abantu edamini kodwa idami nje ngoba idami kwelakudweba khona amafishi iy'nhlanzi, kodwa esizibeni kakhulu amakhehla uyowathola esizibeni. Ke ngihlukanise ngapha empophomeni kakhulu kuhamba iy'thunywa ezokuthandaza kakhulu abambatha impahla ezimhlophe. Uqala ungene ngamakhandlela nangey'mpahla ezimhlophe uphakamisa kodwa ukuthunywa loba semanzini. And then moya manje pheka isimo sesiziba esizibeni manje sokuphakama ubunyanga, phakama manje ubundawo, phakama manje ubugedla emanzini. Ingaka uzothola abanye abantu abambethwe yithunywa uzobabona bafaka ubuhlalo ungazi ukuthi kanjani hlukana kanjalo. And then ikakhulu-ke la emfuleni
ohambayo kuyaye kufuneka ukuthi kwesinye isikhathi ube ney'nsebenzo ezenziwayo eqondane nesimo sento eyinzuzo uma uyihlambulula ihlanjululwa khona-ke lapha emanzini ahambayo uyimisela amaladi. Alright mkhulu, ngicela ukuthi uclarify ne. Angithi mangikulalele kahle mawuqala uthe ithunywa lezi ezesizalo somuntu, angithi kusho ukuthi ngingasho ukuthi mhlawumbe ama generations before thina ababo gogo nabomkhulu abakhona. So now kwenzeka kanjani ukuthi sithi abasekhaya kodwa baze bafinyelele ukuthi manje sesiyobafuna emanzini? Why I'm asking that is because of a lot of times through social media, through talking to different people, you would hear bathi ama-water spirits are bad spirits because of kukhona lenkolo ekhona yokuthi unokuya uyolanda imimoya yabantu abashona abangaziwa, that you are not related to by blood or by DNA. So can you kindly clarify now in terms of mina nguzanele nginabogogo that are from ancient generations before abakhona abafuna ukuthi ngibanxuse emanzini kuthiwa nginesithunywa samanzi? How do you incorporate that and how does it happen ukuthi umuntu athi unogogo kodwa akayi endaweni ugogo wayihlala kuyona, uya emanzini ayoconnecta nalogogo? Kufika kanjani ukuthi baze bayofika lapho? Ngiyabonga gogo. Ake ngiqale la noma nje uzongijulisa kancane. Ake ngiqale la okokuqala amanzi awumsamo. Okay. Amanzi awumsamo. Ngiyacabanga ukuthi abanye abantwana bomoya abazi. Engakho kungamelanga uye emanzini ufake ibro. Ingakho kungamelanga uye emanzini ungcolile, kumele uqale uyihlina ngoba uyohlangana nemimoya nabantu abadala lapho. Amanzi ingakho ahlonishwa, so amanzi awumsamo. Ingakho uzothola abantu baguqa lapha emanzini bacela izinto zabo zenzeka, bahlanjulule baphile. Awumsamo amanzi. And then ake sibuyele emuva kudala kungakabi nje kungakamoshakali. Uma ukhumbula kudala abantu abadala amakhehla kokhokho komkhulu bokwabantu bebagcina isiko. Bokwabantu bebahamba ngosiko, kwabantu bebahlonipha imvelo. Imvelo bebayazi abantu abadala, bebaxoxa nemvelo izinto zenzeka, ingakho bebakwazi ukukhuphuka intaba bayocela imvula inethi imvula because imvelo beyibezwa baxoxa nayo. So kungakamosheki kuze kufike manje. So bokwenzakala ukuthi kudala umuntu ahambe alahleke ekhaya ayongena emanzini, ukufika emanzini kube nosiko kumele ayenzelwe lona kuze aphume emanzini. So ingakho namanje uzothola umntana womoya azothi mekaphuphile aphuphe bamngenisa phakathi emanzini, athole kunezindlu kunabantu baphila kusuke bathatha ispirit sakhe bayombonisa la baphila khona emanzini enkosini. Amanzi awukujula, bakhona abantu abadala abaphila phezu samanzi. And then bese ke sengibuya kuyayenzeka ukuthi ekhaya kini ukuthi bokunomsebenzi wabantu abadala, bokunomuntu bekambathisa umsebenzi wabantu abadala, bese bathatha izikhwama bebathatha izikhwama zaloyo muntu bayozilahla kuphi emanzini. So manje umnikazi waleso sikhwama noma loyo msebenzi yohamba manje ayolinda kuphi emfuleni. Yolinda lapho emfuleni. So wena kulama generation yothi mesifika kuwe soyohlushwa amanzi, soyohlushwa iphupho lamanzi ngoba manje usuke soyokhipha lo yamuntu lo olapha yana emanzini ukuthi walahlwa izikhwama zakhe phezu isimo samanzi. All right, mkhulu, ngiyabonga ngalokho. So now does that qualify ukuthi sithi abanye abantu abanawo ama spirits wasemanzini? And should I have a dream that is related to me going emanzini, does it always mean ukuthi I have a connection there? Or sometimes uthola ukuthi umuntu uphupha amanzi kanti kuthiwa nje kumele ukuthi ayehlanjululwa. How do you now differentiate ukuthi wena uphiwe emanzini, and is it abantu bomoya bonke baba naso na
lesasiphiwo lesiya sokuthi babe nalabantu beyithunywa zamanzi, noma akusiyithunywa kuphela ezitholakala laphaya. Siyabafaka nabantu abathwasela ubungoma emanzini sithi baneziphiwo zakhona, and lawo ma spirits abobani. Ngiyangibuye la gogo. Phela isimo semimoya yasemanzini noma amandla okujula kwasemanzini akusinoma ubani ophiwe ukuthi kuumuntu oyohamba ayosebenza emanzini. Kuyayenzakala ukuthi esinye isikhathi uwaphuphe amanzi akuhluphe kanti abantu bakini bafuna nje inhlambuluko kuphela ukuthi uyiswe lapho uhlanjululwe bese into zakho ziyalunga ukuthi wena inhlanhla yakho iyoqhaqheka le day wangena emanzini ulahlela imali emhlophe. And then kwenzeke ukuthi ube nesiphiwo ukuthi unezithunywa wena ezisebenza kuphi emanzini. Kwenzeke ukuthi wena uzothi usebenza abantu uzohamba uyobayisa emanzini, then uzokwazi ukuthi kube ne-connection yabantu basemanzini. Nakhona kunosiko okumele ugcinelwe lona kuphi khona lapha emanzini. Ukukhumbula ngithe kudala abantu bebangena emanzini, angithi khona umuntu namanje bokumele ngabe kunabantu abangena emanzini bayothwasa emanzini. Manje ngokungcola komfula nokungalandeli isiko nangokuphambana kweyibongo manje lokho akusayenzeki. Akusinoma ubani okuyithunywa yabithunywa sinazo zonke, kodwa khona izithunywa ezenhlambuluko ukuthi kumele ohlambulula umuntu abuye nje aqhubeke nempilo yakhe. Khona ukuthi wena uma usohlambulula bese ke baqala manje sebayaphakama isimo sabantu abasemanzini sebahambe bayakujulela manje ukuthi insebenzo isebenza kanjani lapha emanzini. Okay mkhulu, sinokubona abantu bathi sometimes uthola ukuthi umuntu uyahamba uyohlola, mabahlola lapha sebayakutshela ke ukuthi wena uphethwe ngabantu basemanzini. Iningi ngiyacabanga ukuthi masingayenza nje ama stats maybe siyashifika la ku 60 or 50% of people that have gone through consultations and have been told ukuthi you have water spirits yiba bakuphethe. And the first thing esicabangayo, I'm gonna calculate myself nami kuleso stats ukuthi how ngelinye ilanga ngizothi ngiyaya bangithathe abantu basemanzini. So does it mean ukuthi umuntu mangabe kuthiwa ubuswa ngabantu bamanzi, uphethwe ngabantu basemanzini? Ngicela ukuthi u-relieve loyo muntu lapho akhona, because there are a lot of people abahleli because of bayathuswa izinto ezenzakalayo around ukuthi wena mawuya angeke ubuye emanzini. I was once told ukuthi mina ngizoya emanzini ngelinye ilanga angeke ngibuye lapho engahamba khona ngafike ngayo bhayizela khona. So ngicela ukuthi uyiclarify leyo nto leyo ukuthi if ever sithi umuntu uphethwe ngabantu basemanzini izithunywa zamanzi, can they harm you? Can they be so angry at you to a point yokuthi manje abantu basekhaya kini bazokufuna ukuthi ufe impela nje masofika emanzini kuthiwa nje wena ngeke ubuye emanzini? Ngiyabonga gogo. Izinto enginohlangana nazo lezo. Hayi mkhulu, ngiyasaba emanzini bathi bazongithatha. Imimoya yasemanzini wena gogo ijulile. Imimoya yasemanzini especially ngithi abantu laba basemanzini ukhumbula ukuthi uma umbethwe le ithunywa umbethwe ithunywa eziclean, umbethwe ithunywa ihlambulukile enganachashaza, umbethwe abantu abanolaka nje ukukhuluma ngolaka, umbethwe abantu abafuna into zabo zambe nje ngokosiko nje kahle straight. Lapha isimo senkulumo le ukuthi engizoqala lapha isimo senkulumo ukuthi uyasaba ukuthi abantu bazokuthatha, angeke kwenzeke lokho. Angeke kuze kwenzeke ukuthi bahambe ukuthi mongena phakathi kwabantu bafike bakuthathe, ngoba imoya yasemanzini imikuthatha ayikwazi ukuthatha phakathi kwabantu. Lokho kusuke sokulaka angeke usabuye. If bayakulanda abantu basemanzini bafuna ukuthi uhambe uye lapho bayakutshontsha, bakudoma umqondo bakukhiphe ekhaya uzibone uyongena khona lapho. Kodwa phakathi kwabantu if izokudonsa phakathi kwabantu lapho usho wena angeke usaphinda ubuye, ngoba labantu bazwane nomsindo kuyoba nomsindo ongasabuye. Into njengaleyo ayikho. And then bese ke ngiza lapha isimo sabantu ukuthi basuke badukise isimo sabantu. Khona ilokhuza umuntu ethwe ithunywa zasemanzini koqala nje awuhloleki kalula.
umuntu ayabambe nje la bamba khona usekukhuluma lokukhulumayo ngoba ukhumbule ukuthi umoya emanzini unale ithunya sithi awazi wena ukuthi unale ithunya noma uyazi uthi le minute ungene emanzini bayasondela abantu bakho. Okay. Bayasondela abantu bakho and abasondeli kahle ngoba okumele sikwazi ukuthi labantu basemanzini abakwazi ukuyifihla njengedlozi bona bayahluleka ukuyifihla njengedlozi kunezinto ozoyibona engake uzothola umuntu umntwana edlozi mekangena emanzini uthola ukuthi uyakulokheka inyawo ifika lento imgoqa inyawo omunye athi uyangena ayibone laphana uma hamba ngesisa sokuma abone izinto laphana phela isimo samanzi manje la kuhlukana ngokuthi lo muntu okufakayo lapha emanzini unayo yini imimoya leyasemanzini unayo connection nale mimoya yasemanzini uyihlambululile so that ukuthi azokwazi ukuthi alalele and then number 2 wena gogo ukuthi ngiyabona manje sokunabantu abaningi abasebenza emanzini and abanganayo injula yasemanzini kwabantu bahlanjululwa manje umuntu ayisethi ngoba hlanjululwe emanzini kusho ukuthi manje sokumele ngiyosebenza emanzini kanti akuwona wonke umuntu osebenza emanzini imimoya yasemanzini gogo uma ikubethe okumele usebenze ngayo iyakwazi ukusuka bona laba khona baze lapha ekhaya nje uma hamba ngesisu ehamba uyomthola khona lapha ekhaya ngesinye isikhathi umuzwa ngene embedeni uzwa amashida abanda kwesinye isikhathi uthi uhleli uzwa umoya ushintsha uze manje kunuka umhlanga usuke sekangenile uye kumnomzane wasemanzini okusho ukuthi wena ngamanye amagama usekhalela ukuthi awusezi kuye uzomhlambulula awusezi uzoxoxa naye ngoba uye umuntu okwembethe imoya yasemanzini ine-connection nomuntu wayo mangabe kumele usebenze esimeni sasemanzini and uma umuntu osebenza emanzini kuney'nsebenza abakumbulela zona ezasemanzini okumele uzenzele abantu ozohambe bese-ke seyobafaka emanzini awuvele nje uhambe uyothatha umuntu ublank umsebenzi emanzini ngoba uzolimala. Okay, cool. Ngiyabonga ngalokho. And then my next question would be now, siyathwaselwa na isithunywa samanzi? Uyathwasa na uma umuntu onesithunywa samanzi? Cha. Yabona uma umbethwe ikakhulu abantu abambethwe ilethunywa zamanzi engizobachaza. Kunalabantu uthola ukuthi umuntu wakhona akazi. Kunalabantu uthola ukuthi uyasebenza, ne? Mekasebenza ucabana nama-director nama-supervisor unokuba nje nohilisana nabaphathi bakhe emsebenzini kube ngazathi umuntu onenkani kanti akanankani ubuswa yile imimoya yasemanzini ayiphathwa imimoya yasemanzini imimoya engathobi engakwazi ukuthoba engako umuntu wasemanzini angahluleka ukuguqa mokumele akuguqele nje uyobona kahle ukuthi hayi lo uyangisanganela akazenzi ile mimoya yasemanzini manje ingako kungamelanga ukuthi uthwase because ayiphathwa imoya yasemanzini engako manje ithanda ukuthi izenzele yona imbulele wena phela kwisimo esekuthwasa manje ukuthi inkinga lana sokwasebenza imali wena gogo sokwasebenza nocrema kuyayenzeka ukuthi umntwana edlozi uthola ukuthi umbethwe ilengilozi yasemanzini bese ke sebahlanga bathola ugobela ngithi umuntu othwasisayo bakuthumele kuya mhlambe umphuphe ngokweqiniso kusho ukuthi loya muntu loyana kumele yena ayenzini akuhlambulule and then akuyeke hayi ukuthi akufake njengethwasa engakubona abanye abantu emathwaseni bangaqedi angithi ngoba manje lo muntu uyele lapha yana ukuyohlanjulula mhlawumbe uyofuna ibhavu noma umthatha amnikeze leyo mpande so that bazoqhaqheka babuye baxoxe nani nengane yabo manje uma ufika kule ndawo esekugobela sekabona ini ithwasa loyo muntu uzohlala maybe 2 weeks 3 weeks inyanga ngeke iphela uzophuma because akafuneki kuleyo ndawo imoya yasemanzini ayithwasela. So just to repeat up, iyahlanjululwa kuphela. Inhlambuluko kusetshenzwa ngenhlambuluko and imoya yasemanzini nakhokho iya communicator nawe wena ekwembethe iya communicator nomuntu okusizayo imento ngoba obviously kumele ube nemento angithi ezoguide ukuthi manje mebamoya kuhlambulula lo muntu bayabuya ngamaphupho kuwe if insebenzo iyenzekile bayabuya bachaze kuwe if insebenzo ayenzekanga bayabuya bachaze kuwe ukuthi nayo imento yakho meqala iguqa ngedoli vala amehlo ibizizulu bayayiveza kuwe ukuthi baqhubeke ukuthi hayi njengoba somenze kanje sifuna wenze so mangikutshela ukuthi yebo mkhulu lento ngivuke navele ephupheni bayahambisana bayaxoxa abantu basemanzini iya communicate imoya yasemanzini. So with that said as well,
if let's say okay nginayo imimoya leyo isithunywa leso sasemanzini asithwaselwa ngikuyothwasa, but I do need a mentor, umuntu okwaziyo ukucommunicate osekedlulile kule banga ukuthi aze angilayitele ukuthi indlela ngiyibona. Yes. Angangene emlomeni. Kusho ukuthi ngizochaza nje kancane ngami. Njengoba ngazi njengoba ngikhuluma kanje. Kwakumele ngabe ngangene emanzini. Ngaba khona umuntu wasekhaya owangena kwisakwazi esingembethe. Manje ngesimo sokuphambana kwezibongo, ngesimo sokuganga manje emanzini, ngezimo nje eziningi, kwatholakala ukuthi manje angeke ngikhone ukuya kuleyo ndawo. Because bengivinjwa nje nabathandaza esontweni emkhulu wena ku1 ku2 ngoba mina bengeke ngiye emanzini ekseni. Ngizophaphama sokushonelanga ngazi nami ukuthi kanjani. Ngiphaphama ngikwezinye indawo. So kunento kuneyinsebenzo okumele uzenze ezasemanzini noma insebenzo kumele wenzelwe zona. Kunegobongo kumele ulishaye, angeke ngize ngikhulume kakhulu ngoba ngithwasisa. Kunegobongo kumele ulishaye bayokutshela mise bafikele because imimoya leyasemanzini iye-director ukuthi kumele wenzeni. Kunegobongo kumele ulishaye ulishiye emanzini. Kunensebenzo kumele uzenze ukuthi manje le insebenzo zenza uthenga umzimba wakho ngoba kumele ungene phakathi emanzini manje awusakhona ukuthi ungene emanzini. So kunensebenzo kumele uzenze phezulu ukuze ifike kulabantu abasemanzini bahlambuluke bakwazi ukuthi bakumbathe, angithi bakwazi ukusebenza nawe. Ingakho uzothola omunye umuntu umekaya emanzini angene empophomeni uzozwa khala igubhu phansi. Nempophomeni kukhala igubhu basuke bamuza ukuthi no siyakuzwa ukuthi khona kodwa thina sila phansi. Thothi omunye meka sezibeni aze kubonga ikhehla phansi naphakathi ejuleni kwesiba baphakama labantu abaphakathi phezulu isimo samanzi angithi baconnecta nayo. So kuneyinsebenzo kumele wenzelwe zona emanzini ezokuthenga manje umzimba so that ukuthi labantu basemanzini bahlambuluke ngoba angeke uzusebenze nabantu basemanzini bangahlambulukanga bakakumbathanga ngoba imoya yasemanzini ijulile kakhulu. Ingakho ubona abantu balimala emanzini because abana understanding and abakhona ukulalela imimoya mikhuluma lapha emanzini. Okay, mkhulu ngiyakuzwa. And then izimpawu zokungenwa isithunywa samanzi, is there a difference actually between idlozi lasemanzini nesithunywa samanzi? No. Ngeke ngabuzwa loyo mbuzo ukuthi isithunywa isiyidlozi na? Isithunywa khokho siyidlozi. So mokuyidlozi isithunywa ukuthi thina sisuke silahle abantu ngamathemba esiwasebenzisayo sifuna ukukhuluma isilungu yabona lesilungu esikhulu ukuze sohlonishwa ukuthi hayi uyayazi lento kanti isimpuli lento. Isithunywa idlozi. Isithunywa idlozi then it dependa ukuthi ngixolise dependa ukuthi lo muntu okwembethe angithi ubekholelwa kuphi isiphiwo sakhe ukuthi njengoba kwembethe angithi sikhuluma ngomuntu wayephila emhlabeni owayenza lo msebenzi. If lo muntu uhambe athandaza angithi asebenzisa amanzi kakhulu uzothi meka ubuya nawe uzokulilela kuleyo nto leyo eyasemanzini angithi ukuthi nawe uhamba uthandaza ngoba nami ngithandaza manje mesihlambulula loyo muntu angithi ukuthi akwazi ukuthi aphakamise akwazi ukuthi axoxe nawe akubonise injula. So isithunywa siyidlozi ngoba namakhehla akhona na njengoba ngikhulumile ngesiziba ngakhuluma nangempophomo idlozi nje lonke ngoba isithunywa sasemanzini into abangayazi isithunywa sasemanzini sincike emsamo wasekhaya. Isithunywa sasemanzini angeke siphakame kuwe sisebenza ibongo zakho iphambene. Kumele uqale ube nesisekelo bayokhuluma kusho ukuthi kumele uqale uzazi ngoba noma ungazazi ubiza isibongo esirong bona abazoyenza amaminzi ukuthi wazi ukuthi hayi isibongo sibiza akusiyiso until usifune ube nesisekelo sakho. And then if ukhona izinto eziphambene emsamo kumele uloku ulungisa lezo zinto if kunenzilo esingagezwanga ekhaya bayakuthumela ukuthi hayi kunenzilo ephakamayo engagezekanga mangabe khona umuntu mhlambe owalala entabeni waphelela entabeni mele uyoqoqa leyo mimoya. So ngoba yithunywa zani ezasekhaya yithunywa encike nomsamo wasekhaya nesisekelo sasekhaya. Okay mkhulu, so just nje kusho ukuthi if awunamsamo ophilayo you cannot go and say uhambile wayoyenza izinto because angeke ziregister. Zirejiste gogo azirejiste kakhulu ngoba enye into engayikhuluma nje ukuthi yabona if ngabe bokwenzakala
ukuthi ngabe nabantu namanje inkosi isavuma ukuthi kusase clean ukuthi bangene ngoba emanzini njengoba bengithe mina imoya street kumele mongena wazi ukuthi uphahla siphi isibongo ngoba ukhumbula ukuthi mangabe umntana noma umuntu uye emanzini angithi wangena ngoba nempahla ngithi kakhulu inkomo angithi noma imbuzi egqukwayo ukuthi iye lapha emanzini manje mayifika lapha kumele kukhulunywe ukuthi kukhulunywa nobani angithi ingane kabani ukukhulunywa nobani uceliswa ini manje ngokuphambana ibongo bazobiza abantu maye nabo mebaphakama bazophakama phezu kwesiphi isibongo iyazwakala mkhulu. And then tell me, do we still have, according to your knowledge, because mele senze i-disclaimer ngithi into esiyikhuluma la yinto ogowe through yona ngithi that is what you have been taught as umuntu oye wazenzela ukuziphakamisela izinto. Do we still have people in this day and age abalandwayo beyothwasa phansi kwamanzi asasekhona? No, kule sikhathi samanje abekho gogo. Kulesikhathi samanje abekho abantu ingakho uzothola usinsikhathi umntana edlozi ahlutshwa umoya bathi kumele ayolala eduze kwamanzi kwakunye ithi mayifika lento kuye ithi ilanga lingakaphumi which means ilanga belingakaphumi ngabo 3 am 2 am hayi ukuthi uphume endlini so lapha ya kuze uzoyenza lezo insebenzo but ukuthi ungene phansi kulesikhathi samanje awekho khosa amanzi sokuyagama phezulu isimo samanzi kunezithwalo kunezichitho kunazo zonke izinto kunemimoya engekho right esebenziswa abantu ngendlela zabo manje umuntu umeke ngangena manje athi ongena emanzini angeke aphume. Okay, sekufuna ukanda yabona ungisa directly to the next point I wanted to ask manje mkhulu. Emanzini masifika sizoyenza izinto kunokuba ukuthi kuthiwe ayi mina ngeke ngisaya because of kunama spirits amabi emanzini. Akhona ama spirits amabi emanzini. Kusho ukuthi emanzini onakhokho kwenziwa izinto eziningi. Ngoba ukhumbule ukuthi mase sikhuluma ngama spirit amabi ngeke ngakhuluma ngathi uNkulunkulu udala izinto ezithuwe emhlabeni udala ububi nobuhle udala ubumnyama nokhanya angithi so uma uye emanzini akusho ukuthi uyolanda ispiriti ezimbi because ukhumbule if uye emanzini wena uya ebantwini bakho uphahlile ekhaya yibo abahamba phambili angithi bayohlenga phezulu isimo sendlela le oyihambayo nala oyokhuleka khona la uyocela khona ukuthi kuze abantu aba right if uyolanda ama spirit amabi ukuthi wena usho ukuthi uyele leyo purpose ukuthi ulanda imimoya emibi kuleyo ndlela akukho la ukuthi because mobuya emanzini ufika uhlambulula ngithi mohlambulula nala ekhaya kunezinto ozenzayo ehlambulula ukuxhumana nabantu bakho ukuthi ulanda imimoya emibi gogo le ayikho just ise abantu abanga understand ukujula nenjula yamanzi noku understand isimo se communication between wena nabantu basemanzini ngoba kuyayenzakala ngithi nathi mesambe emanzini if kunemimoya emibi uyagcina ujike emanzini ungangeni because bayakutshela ukuthi no ungagoqela kubi kusokungcono ujike noma hamba suka la uyongena kule ndawo angithi yiba abakudirector because if uzoya ngekhanda vele uhamba wenza izinto ongazazi uzoba nenkinga that is why kumele uthole umuntu oqhaqhekile okwazi ukulalela okwazi ukubona because izithunywa ziyakwazi ukuthi sixoxe nawe if indawo engekho right bayakususa kuleyo ndawo uyokhuleka kwenye indawo if kunemimoya emibi bayasuka kuleyo ndawo kwesi isikhathi thothi ufike emanzini nobona cebile right maqala uthi yakhuleka bese ke bayakuvimba ukuthi hayi ungangeni la ungangeni uzolimala suka la akukho right usuku uye ngani iyakudirect imimoya angeke uzobuye nemimoya emibi. Okay yemkhulu ngicela ukubuza hey ngeke ngaya emanzini ngelinye ilanga hawu ngisamile lapho ngimamelele indaba zami awu ngibone ugobela ethi hey wayibamba inzuza awu ngabheka ukuthi hawu kukhulunywa ngani hayi aphinde futhi hey unkanyamba nangu wayibamba inzuza yabo. So I want to find out manje mkhulu because ngaba confused ngaba man can you see inzuza the spirit can you see isithunywa is the spirit of isithunywa nazo can you see umnumzane lo umahamba ngesisu with your naked eye to a point where you say ilanga libalele emini nangu yayibamba sibuya nayo because sometimes nginokuzwa kuthiwa emanzini phela sometimes kunokumiwa ngithi phela iQ ukuthi kuphiwa ni chance uzwe kuthiwa hayi besizolanda inzuza
ngibe confused manje because of inzuza akusiyi blood spirit angithi inzuza ispirit esihlala emanzini akekho umuntu oke wazalelwa kuthiwe ekhaya kini kwakunenzuza it is a spirit according to my knowledge and what I have been taught abantu abangiphethe so now where do sifika kanjani epointini ukuthi sithi manje sizoyilanda yazi gogo wakhuluma indaba kwathi wena uyayibamba hayi wayibamba ukanyamba inzuza mangiyabheka hayibo ya yazi la wena gogo kunje ngeke ngikhaqhela abantwana bedlozi yabona manje kuneyigebengu ezabelaphi ngizoyibeka leyo kunamaqola abaqola abantu umuntu athi into thize kanti akusiyo leyo nto kwayena usadinga usizo mase ngibuya lapha kwesimo semimoya ke ngichaze kanje indalo kaNkuluNkulu ngoba sikhuluma ngendalo indalo kaNkuluNkulu masikhuluma ngenjula nemfihlakalo uyangizwa mangithi imfihlakalo kunezinto ongeke uzuyibone ngamehlo okuyindalo kaNkuluNkulu ekakhulu emanzini naseintabeni emaweni kunamehlo esinganawo ukuthi singabuka izinto ezisemanzini angithi njengayo inzuza nayo inkanyamba ngeke into ongavuka kusasa uyibone akekho futhi into engicabanga umuntu oyaziyo ngamehlo enyama athi mina ngiyayazi ngeke ngayibona nkosini imfihlakalo kaNkuluNkulu into efihlakele leyo and masikhuluma ngale mimoya mengicabanga ngokukhuluma ngenzuza kuye kuthiwe imemidi angithi omukhu inkosazana angithi omukhuluma ngaleyo mimoya imimoya ejulile engabona noma ubani and ukukhuluma ngemimoya engizwa ngazi elalelayo esenza useza miles away uma ngabe isemanzini isuke uthi ufika wena isekho because akusimimoya ebonakala kalula akusimimoya futhi ongakhona ukuthi ibambe angithi ingaka uzothola namhlanje unamafutha enkosazana bathi gcwele amafutha enkosazana kodwa angeke usithole isikhumba senkosazana angithi angeke uthole umsila wenkosazana bona ngikho ke amafutheni enkosazana bayazi ukuthi bawathatha kodwa sengiza lapha kwisimo salomoya ekhuluma ngawo imimoya yokuthi ilokhuza ithunya gogo noma ngithi imfihlakalo ezulwini imfihlakalo umhlaba nakaNkuluNkulu namathonga uma umuntu womoya kakhulu umuntu ophiyo onesiphiyo kakhulu esesobuthunywa kakhulu lento ivela ngevision angithi kuwe singathi mesifike emanzini kube khona izinto oyibonayo uyibona mhlawumbe ubone lokho okubonayo suke kuyivision mina mongikhombisa ngeke ngiyibone because abantu bakini bayakuvuleka ngithi balethe isithombe kuwe but akusukuthi iyo original ivision lo ibonayo so angeke uzuyibone ngamehlo enyama because kunezinto ezingabonwa kakhulu ngamehlo enyama kunento ozothi mongayibona uphambana umqondo noma into ongathi ngayibona uvela ushona ngithi noma uthi mayibona kumele kube khona usiko okumele wenzelwe lona because ubone into engabona so imimoya engabona and okwesibili imimoya le ayikho around la kule mfula mokugcwele cha ayikho angeke ngifuni nje okhuluma manga engako ngiqale ngithi kunamaqola umuntu mekazofika athi ngibone inkosazana ngibone ini usuke loyo muntu usuka aqola ake ngibuye la mesikhuluma ngesimo sabantu basemanzini umntwana womoya ngithi ophiwe njengoba bengithi mina labantu basebenza ngani ngomsamo sekhaya angeke uvuke ubone imimoya yasemanzini inzuza nenkanyama zasemanzini ungakazi wambona ugogo wakho okwembethe angeke kwenzeke lo phambi kokuthi uyombuleleka ngokwasemfihlakalweni yasemanzini kumele umbuleleke ngokumsamo wakini angithi uthi uhlela afike lo muntu axoxe nawe angithi afike azasise wazi ukuthi ongiphethe isalukazi esinje lo gogo ugqoka kanje unje umbuleleke ngokwakini because if uhluleka ukubona lo muntu wakini ungamazi umuntu okuphethe ungamazi umuntu omsebenzi ungazi ukuthi kwenzakalani ngesikhwama sakhe noma ngobuthunywa bakini angeke uzumbuleleke emanzini because imoya yasemanzini inxeke kulabantu abakwembethe ekhaya yazi ukuthi mkhulu kukhona abantu namhlanje abanqwambile abathwela ama-beats banamabhayi baneyigodlo kodwa
mawubabuza ukuthi umuntu okuphethe ubani abakaze bambona akaze wafika kuye uze kuthiwa bathi umkhulu wakuphi akakaze wambona akakaze wafika kuye so it's really sad ezinye izinto masiyibona kodwa ke asikho lapho bengizocela ukuthi uchaze la mkhulu umndawo I think nayo it falls under the water spirits right hey umndawo sizizwile itori ngomndawo mina ngamangala mawungifundisa ukuthi amakhehla lawa wakithi wakaXhosa kubo kule gang kunomndawo khona and ngempela ukuhamba kwami nokukhula komoya ngabona ukuthi vele nangu lomkhulu ngoba uyafika kukhona lento engike ngayizwa mina I think enye futhi eyayenza ukuthi previously before ngihlangana nawe ngangazange nje ngizi-entertain zonke lezi zinto ekuthiwa nginesiphiwo cause ngabuza ukuthi if nithi kukhona umndawo owumkhulu thizeni kodwa akuso wasekhaya wakabani lo muntu loyo kwase sekuthiwa umndawo ispirit esihlala emanzini abantu abafela emanzini abangazange baze bazoclainywa abantu basemakubo wena ufike uthathe leso spirit leso saloyo muntu ongamazi uthiwe ke uyoparula lo muntu lo uhambe naye uyomfaka emsamo weyibongo zasekhaya lo muntu ongaziwa ngiyo ke mina into engazange ngihambiselane nazo lezo ukuthi hawo sengiyothatha ke ndoda ndini impini engingayazi nokuthi yafela kuphi yayiyenzeni seyifile nje seyilahlelwe emanzini ngoba the way babechaza ngakhona you would just get a picture ukuthi this person just was killed or died and bavele bamlahlela lapho ngoba ingana family you know so I just wanted you to clarify emuntwini owayefana nami before ngifika la ekhaya ukuthi umndawo lo ekuthiwa uyispirit of an unknown person that you inherit umthathe and then uhamba uyomfaka ekhaya and then kuthiwe uthwase umndawo what is that ake siqale lakho ake siqale la mina ngendlela engazi ngayo yes ibongo ngoqala igibelana if uzothatha loyo muntu wasemanzini uphahla kwesiphi isibongo yes loyo muntu ubiza siphi isibongo number 2 ngazi ukuthi mina mongene imimoya ongasi imoya yala ekhaya kusuke kuumdliwa lo okumela khishwe yes kosi lethu bomnyama la ekhaya kosi akumuntu ophilonga la ekhaya okhumbule ukuthi idlozi lihamba ngeDNA ngegazi angithi so akwazi ukuthatha umuntu okwelinye ilizwe noma umuntu okwelinye igazi ehlukile nala ekhaya uzomenza idlozi la ekhaya lapho sofaka inamanzi amnyama ekhaya ukuthi manje la ekhaya sokunomdliwa ayibona leyo abantu bakhona abantu abashonela emanzini nakhona kubanzima ukuthi balande because angeke umlando umuntu ongamazi ukuthi uzothi mophahla uphahla abantu ngoba umuntu lapho khishwa ngokwesiko la kubo okay ngisuka ayikho leyo pho bese ke ngichaze la mesikhuluma ngiyithunya nje sikhuluma ngaba nabo gogo kakhulu angithi ake sithi kufika ugogo ngithola umuntu uzogana la ekhaya ngenyanga ngiqoba imithi angithi uza nethunya zakho uma efika la uthola la ekhaya kunamagedla kuvuka ubunyanga bala ekhaya uma sekangena azogana la ekhaya kuhlangana lethunya zakhe nedlozi la ekhaya angithi so ingane nezizukulwana zizoba nedlozi nesithunywa sakagogo ukuthi impande yala ekhaya futhi impande eyokuhamba ukuthi umkhulu logane logogo wayeyinyanga ngaba mesikhuluma ukuthi uphakamisa isithunywa kuphela engukuthi la ekhaya kwakunokunyanga kunobugedlo ongaphakamisi lokho izovaleka umsebenzi wakho phosi bebasebenzisana isimo salabantu engaka uzothola esikhathini esiningi umuntu kuthiwa umbethwe imimoya yasemanzini but ugxiza ukuhlala yes angithi suke
kuzophakama inokhosi manje basemanzini nobugedla nobunyanga because ukhumbula ukuthi inyanga negedla kunaleyo mimoya akusimi imoya yokuthwaselwa le imimoya yenhlambuluko angithi kumele bahlanjululwe kuvela isimo salomkhulu bebaphatha impande la ekhaya manje sekuthiwa imindawo angithi ngoba manje baza nangalukuhlala ured and white nabe baphakama kuneyinsebenzo kumele baqoke bayenzele zona oqondane nokwedluza ngoba bona bayavela ngembuzi ebovu angithi bayavela ngomhlalo ured and white bayavela ngeinto zabo ukuthi thina sifuna usenzele kanje ukuthi thina sila emanzini angithi lapho usuke sophethisa into obunyanga bakini nothi ukuthi ubunyanga buhamba ngoba lezi zinto zihamba kabili ingakho uzothola omunye umuntu omesebenza kuba nezimpande kuba neziwasho ngoba ithunya kakhulu isebenza ngamanzi nangeziwasho manje isebenza kanjalo leyo nto. Hayi mkhulu ngiyabonga. Sibaningi esabaleka ngeinkathi leziya ngoba phela hawo uzibuza ukuthi hawo manje le ndoda mase ngiyithatha ke manje seyisikhama lapha endlini. Ngiyayazi. Uyayibona indaba so ngiyabonga ukuthi uyichaze leyo nto leyo. And then what ama-rituals umuntu wesithunywa esamanzi ekumele awayenze without getting into the nitty-gritty ama-details lawa deep wakhona because ama-rituals are sacred things. So I just maybe ukuthi uzothatha nje phezulu ukuthi umuntu ekuthiwa unesithunywa samanzi, what kind of things do you need to do to appease, to connect, nokuthi uhambe uyo acknowledge labo bantu basemanzini? Uma kuyithunywa ezasemanzini kakhulu inhlambuluko ikakhulu umuntu ombethwe lemimoya yasemanzini akusuka umuntu omele ahlukane nomlotha. Okay. Because ihlanjululwa kakhulu ngemilotha. Ngiyezwa manje babika amabala ngamabala bebamukhulunywa ngeholy ash. Because yabona masikhuluma ngesiphiwo sikhuluma ngento iphathisiwe. Alright. Angithi ngento iphathisiwe so dependa ukuthi uphathiswe ini because into moyiphiwe angangena umuntu la mophiwa amandla angangena umuntu agule uthatha iglass lamanzi ufika ulithandazela umnikeza aphile amandla lawo ophiwe wona into iphathisiwe leyo so mokumuntu asemanzini kakhulu akagxili kakhulu emthini. Okay. Angithi uma isebenzisa imithi angasebenzisa imithi ekhanyayo ngokuthi ayikhanyise if kuyenzakala kuba nezichitho ayitholayo uyathakada uyisebenzisa lawo malanga maybe leyo 3 days ahlukane na bese ayihlambulula. Angithi angingahlali kuyo and then umuntu okumele ahlezi ngasonke isikhathi abe nomlotha emanzini nebisi kakhulu kuhlanjululwe isimo salabantu before azongena emanzini kakhulu kumele aqala abike ukuthi uzoyenzani phela isimo samanzi umuntu okumele ahlala semanzini and umuntu nasekhaya kumele amanzi ahlala khona because nebhavu lasekhaya lafuna ukuthi isithunywa sami umuntu ombethwe lethunya wena namanzi nje nishadile. Wena namanzi nje nishadile ikakhulu futhi namanzi emvula ayasebenza namanzi esiyalo lawa phuma phansi anomsebenzi wawo nawo. Okay mkhulu ngicela ukukubuza angazi noma imfihlakalo but hey we are here. Isithunywa sezulu nesithunywa samanzi sisebenzisana kanjani? Ngibuza ngoba uma umuntu ophiwe isithunywa sezulu nesamanzi I see ukuthi through spiritual growth engihambayo nejourney engihambayo they communicate, especially if umuntu osehambile wahlambulula izinto. The moment ungena lapha emanzini mase kusondela lezi zezulu i-communication, how do they work hand in hand? Because of i-communication yabo iyafana because you would see the movement of the clouds, you would see i-movement yamanzi ishintsha ihambiselana nayo like yabona there is a communication there. Angifuna ukujula kakhulu ungene kuyo kakhulu but how do they work hand in hand? Sizoyikha phezulu ngizoyiqala la ejulile into yamanzi ukuthi njengoba usho ukuthi asijuli siyikha phezulu into yamanzi ijulile gogo ithunywa zasemanzini kakhulu ziyahlangana vele nethunywa zezulu ake siqale emuva okay thingize la
engikhuluma nge-connection yasemanzini ake sithi uphuma uyisa umuntu emanzini Yes. uma ufika uguqa lapha emanzini uthola ukuthi kunalomuntu esizibeni kwesinye iziba uzongena la Yeah. angithi Yeah. and wena uguqile la angithi so ithunywa zezulu isebenza lokho ukuthi zikulethe aware ukuthi ndoda kwenzakalani manje la phezulu if uyeza lo muntu kuthiwe suka kunomuntu ozayo manje uzongena la so uma umuntu asemanzini uhlambululile isithunywa sasemanzini kumele ukwazi ukulalela izulu ukwazi ukulalela nala phansi emfuleni ngoba wasemfuleni sometimes nayo unokwala ukuthi ungene angithi angafuni ukuthi ungene kwesinye isikhathi uthi uma ungenile akususe angithi kube nezinto ezenzakalayo athi phuma abakini bakutshela bathi phuma kunomuntu ofuna ukudlula kunento eyenzakalayo so ithunywa zezulu isebenza lokho kokuqala ukuthi uma uguqile kumele wazi phezulu ukuthi kwenzakalani ngoba sometimes ungaphuma nomuntu uthi umfaka emfuleni kanti lo muntu kudala mile kuqonqile kumnyama mafu thina ngamehlo enyama sibona ku right angithi kanti lo muntu kudala mile so mona ithunywa zezulu ziyakwazi ukubonisa ukuthi kunomuntu ofuna ukuyehla phezu isimo sale ndawo lo muntu meke ngehla lo angeke ngisaphuma so ningangeni angithi ukuletha away bayahlangana and then bese ke mesibuya ngokuthunywa sezulu isithunywa sezulu kakhulu sisebenza ngokwenkonzo angithi ikakhulu ilabantu ingako uzothi moqala umbethwe lethunywa kufuneke ini isambathe esimhlophe phe kwakho esane senhlambuluko uhlambulula labantu ohamba nabo hlambulula nethunywa zezulu because ithunywa zezulu zihamba nokhololo angithi ukuthi kwenzeke ukuthi ekhaya kini mandulo komkhulu kokhulu kwakunenkonzo abantu bakini bebafaka ini okhololo bekwabantu abakholelwa kakhulu kuphi enkonzweni so umumbethwe elamandla asemanzini nethunywa zezulu zasebenzisana ukuthi bona bazosebenza ngani ngokwenkonzo ngoba manje wena uzohambe uvule nenkonzo uhola abantwana bakaNkuluNkulu zona isebenza nangani nangobuholi ngeke ukuthi uhole ini abantwana bakaNkuluNkulu ngoba nakini emakhehleni akini khona amakhehla ahlambuluka angithi athi mewahlambuluka khuphukela phezulu ngoba bayombuleleka ngelinye ilanga ukuthi mina nje ngibona imfihlakalo abantu abangayiboni kunamadoda amathathu afaka amajazi amhlophe masombuleleka ngethunywa zezulu iyofika lawo madoda amathathu afaka impahla zezulu ithunywa zezulu ithunywa zokuthi mangabe uke wathinta intemba abasondeli if usemthini wenzana abasondeli and ithunywa kakhulu ehlangane nani iBhayibheli umuntu ombethwe lezo ithunywa umuntu okwazi ukuhlola ngeBhayibheli ngaba abantu abaningi leyo mfihlakala bayazi engivezayo namhlanje iBhayibheli yahlola ngayo uyahlola ngeBhayibheli abantu abambuleleke ngani imfihlakalo yizwi kakhulu umuntu ombethwe lethunywa ezezulu mase ifika kuye angithi meka senkonzweni ilo muntu ozothi meka vula iBhayibheli meka qala ashumayela bese ayakhala angithi ashumayela khala but abayaletha ini ukuphila ebantwaneni babantu but mase kahambile ayibuza ukuthi manje le ntshumayelo bengishumayela lapha nyazi iphumaphi kanti kusuke kwayehla lo muntu owayeyenza lento wayenza lokho okay hayi ngiyakuzwa mkhulu and then sesizofika emaphethelweni kunzima ngaphandle yazi mkhulu asiphiwanga ngokufana emakhaya kithi kwakungekho iphiwe ifanayo izangoma ziyakwazi yini ukusebenza nomuntu onesithunywa samanzi I'm gonna elaborate more ukuthi ngibuzelane ekuhambeni mkhulu ubona ukuthi okay ayinaba bonanasi bafakile ured and white wabo banqambile kufakiwe nezagila zabo awu laphaya usabhekile kuthiwa hayi namhlanje bazoyenza isithunywa like does it work ngaleyo ndlela maybe thina saza ngithi ngoba sisiphiwe ngelinye side ne iyasebenzisana kanjalo kusho ukuthi kunento okumele si-understand sabantu ukuthi sihlulwa igama eliyi-1 lokuthi angasi sihlulwa igama lokuthi into esiwa mina angiyenzelwanga ayikho ekhaya because insebenzo yenzayo insebenzo esebantwini bakini abangibulela yona ophiwe yona ake ngiqale la ubungoma kuyimele bobodwa
izithunywa zimele zizodwa. Okay. Ingakho namhlanje kunale conflict ekhona angithi phela isimo sokuphikisana nemimoya ukuthi kunabantu abayithwasisayo ayikho leyo nto because imimoya yasemanzini imimoya emfihlakalo. Imoya yasemanzini isambulo uyambulelwa because imimoya yasemanzini awusebenzi ngebhuku. Angithi asisebenzi ngebhuku lalela umuntu okhulumayo nguwe ukuthi uthini. So imimoya yasemanzini inhlambuluko, imoya yasemanzini injula yemfihlakalo nokwambulela umuntu ophethwe isimo sabantu basemanzini. So la ebungoma imoya yasemanzini ngiqale ngichaza izithunywa lezi zasemanzini nabantu basemanzini baphakanyiswa ngamaladi. Okay. Angeke uzwenzele uphakamisa umuntu isithunywa uthi uphakamisela umuntu isithunywa wena iladi unganalo. Angeke uzuphakamisela umuntu isithunywa onganayo understanding yeladi onganayo imimoya. Angeke uphakamisela umuntu isithunywa ungasonto ungayisontweni ungakwazi ukuthandaza because umuntu osithunyweni uthandaza day and every day. Bake bakuvuse intatha ngo3 ukuthi goqa uthandaza uthi mophuma wathi thandaza. So into esebenza ngani ngomthandazo kakhulu. So uyimfihlakalo yanesambulo. So musungene ngapha ebungomeni akusahlangani manje nokwethunya ubungoma bubodwa ngoba ukhumbule ukuthi uma sisebenza thina ngokwesithunywa engithe mina imoya yenhlambuluko imoya epure angithi imimoya epure imimoya yenhlambuluko kunezinto izangoma abazenza thina esingazenzi most especially igazi. Igazi thina igazi asilithinti angithi insebenzo sizenza ayikho insebenzo sihambe bese sesifaka igazi lapho uma kunesilwane sifunakala sifuna inyongo nokudla noma nomswane sifake lapha but igazi asilithinti angithi and okwesibili imfiso azingene emanzini because imfiso sithakiwe angithi ngalezi zinto ezithakwe ngazo angithi number 2 ingcabo angithi awucatshwa umuntu wasemanzini angithi ungamane ugcashwe ngemithi eklini yokuqinisa kuphela but awucabi. So kunezinto eziningi ezinga correspond noma ezingahlangani nani nobungoma because ubungoma bathwasa ngalendlela abathwasa ngayo izithunywa nje ezimile straight. Ingakho umunye umntwana mekangenile phehlweni wathwasa mase kaqala athi uza ngapha izithunyweni bahambe bayomdilizisa zonke lezi zinto angithi ukuthi for the first place bokungamelanga ngabe uyenzile leyo nto indlela bokumele uyihambe yile angithi manje akuhambi and angeke ufake irele white because uma usufaka irele white so thinta idlozi angithi idlozi lelelana idlozi lele loqhoba angithi idlozi lele lemindawo izithunywa ihlambulukile izithunywa iphakama ngani ngeintambo umuntu wasemanzini ikakhulu ufaka intambo uzobathola abafaka intambo amabhidane zonke lento bambethwe izithunywa ezasemanzini. So angeke uzothi ngapha usephehlwe ngapha wenza izithunywa angeke siphakama. Okay, cool. Sesivala isithunywa siyadeda mkhulu. Inzuza ihlala emntwini okhohlakele umuntu ongcolile. Isithunywa siyadeda emntwini. Sinabantu abadedelwa yithunywa ikade zikhona umuntu asibona ukuthi siyasebenza and then umuntu kube khona lelizwi lokuthi uvaliwe. Kwesinye isikhathi iqiniso leli likhunyula ukuthi hayi cha awuvalwanga uyivalile. Ngicela ukukhuluma ukuthi isithunywa mase sidedile ku sisuke senzwa yini ukuthi size sidede ku. Angithi mele kuqedwe lento ukuthi abantu bathi bayavalwa. Kube kungavalwanga umuntu and I would like you to also elaborate ukuthi umuntu ophethwe abantu bamanzi uyavalwa na uyavaleka nokuthi sinokushaya here and there ichithwa here and there abantu ukuthi yabaza balala ebusuku. Also please tell them basithumela ngento ezokhama basithumela ngezinto you know asilala ebusuku but ngokwazi kwami isithunywa samanzi asiloyeki. Uma umuntu ophethwe amanzi abantu basemanzini acela uqale nje ngale ukuthi sidediswa yini isithunywa emntwini because of umuntu uzoza kahle nejeni yakhe maceda lapho sekubona sekuyabheda. And the first thing thina abantu esiyenzayo mase kubheda sifuna ukublame umuntu or sikhombe umuntu. What are the things ezenza ukuthi uzibone umuntu osekededelwe abantu basekhaya kini? Ake siqale la
Yabona ingilosi noma imimoya eyasemanzini iyaye ithi mifika kuwe angithi uhamba indlela leyo lokuyahlanjululwa ithi mifika kuwe iqale bese ke isebenza kuwe eqala iqale ekulungise la ngaphakathi okukhiye eqala uyabona uma usanenhliziyo embi usasenomona angeke iphakame le moya yasemanzini angifuni ukukhuluma amanga uma usayenza ujayenza nje wena wenza izinto angeke iphakame and uma usayenza wenzela igirlfriend ngapho ucabanga igirlfriend boyfriend angeke iziphakame angeke iziphakame ila bantu musasenomsindo usazibiza ukuthi mina ngithinto angeke iphakame iqale ikusebenze wena noma itapeti ukwazi uxola ukwazi uxolela uxolisa ungayenzanga lutho angithi imimoya yasemanzini engaka uzothola umuntu onale moya yasemanzini akekho ku crowd angeke umthole ku crowd esikhathini esiningi umthola ayi1 angithi because le mimoya isebenza ngawe ngaphakathi eyakusebenza kulungisa ukuthi ube itapeti ube phansi and then bese ke sengibuya ngizala isithunywa sasemanzini sashesha ucasuka sashesha ukungcola yabona bangathola indwangu emhlophe bese ufaka ichaphaza elincane elimnyama leyo ndwangu seyingcole yonke so abantu abanjalo so isithunywa sasemanzini kumele uyihloniphe wena umzimba wakho oqala naso sihloniphe and yazi umuntu angithi yazi umuntu uyihloniphe ngoba kuyayenzakala ukuthi usinsikhathi futhi bona bayakutshela nje kuba kulula awusumuntu okumele ushintshe ama-girlfriend awusumuntu okumele ushintshe ama-boyfriend sasulapha uyabangcolisa bayadeda kuwo nemithi esiyiphathayo angithi ukuthi ubani yangithakathi ubani wenza ukuthi uqala uphatha izinto ukuthi uqala uphambana nje nemimoya bayakushesha ucasuka babuyele emuva bahlale emanzini and then number 2 isithunywa sasemanzini asivaleki umuntu angakuthakathi akuthakathi uyozabiza wena ngumthakathi yasithaka asivaleki because into kumele siyazi ukuthi labantu basemanzini bayakwazi ukusebenza basemanzini basebenze wona la ekhaya babaletha abantu ungakabalandi angithi kodwa bakwazi ukusebenza and bayakwazi ukukuvikela bale emanzini wena ula ekhaya angithi ngona le mimoya yasemanzini ikakhulu mesikhuluma ngenzuza into abangayazi inzuza ihamba igadiwe inamabutho ayo angithi so nenkanyamba nanemimoya ihamba namabutho so wena ugaqwe yini amabutho usarandwe amabutho that is why ukuthi manje akubi lula ukuthi umuntu akuthakatha ngamane mekakushayela uyangcolisa nje leso sikhathi ukuthi uhamba uhlenze ibuye le mimoya akekho umuntu ozovala because uma ngaqala uthi wena uvala umuntu omoya yasemanzini uthi sithi mhlawumbe uzekimi bese ke ngiqala ngiyakuphambanisela la emsamo izongishaya ingilozi yakho uzoza kwathi hayi man umkhulu unhlapho ugule wagula washona ngishawe yini imimoya yakhe inola ngayifuni ukungcola ayifuni ukungcoliswa manje angeke izivaleke kathi ngiyabona bangakubekela umeqo egate kundlula bona qala khona into eke yenzeka ngihlala la bengihlala khona ngeke ngisho yabona indawo yokuphuma i1 ne i1 manje yazi indaba zokulwa zoxabana ngokwemndeni bangibekela umeqo kule passage okumele liphume le gate ngangisasebenza ngaleso sikhathi eze lo muntu angibuze emkhulu xa indoda uvuka ngobani isikhathi ngithi mina la ngizophuma ngo4:30 4:30 ngiselwe mina kanti indoda la endlini iyasebenza na phuma yona qala yamshaya mina ngiphuma nje seyimshayila ngimsebenzini ngiyabuya umuntu mina ukhala ngeenyawo ukhala ngani bafike baxoxa bathi hayi bebekele wena lo sikulalisile kwadlula so iyakwazi ukuthi ikuvikele nemimoya ixoxe nawe ikuvikele so akukho lula phathi bona okucanuka futhi into okumele abantu bayazi if umuntu bangamfuni empilweni yakho phuma kuye umuntu when you say umuntu in terms of what umuntu ozwana naye and relationships yes umuntu ozwana naye umuntu ozombatha naye ngokwengoba if bangamfuni abamfuni teta kuye because bogcina bacanuka labantu babuyele emuva leninto zakho ihlangahlangane because njengoba ngisho ukuthi labantu bayaxoxa angitende into kumele bayi-understand abantwana bomoya sesivala umuntu onale moya semanzini akayikhetheli umuntu lo omthandayo wena othi uyakusuya awuyikhetheli because you understand
awuyikhethile lo mfunayo baluthi umfuna la akusuke bayofika bamxosha and kuyoba buhlungu because ukhumbule ukuthi mesikhuluma ngani ngememedi ukuthi imoya enjani angithi ngaba imivela kuyimemedi because abantu abaningi bane-mentality noma banalomqondo le vision yokuthi kuzofika intomfishi imvakashela noma ngizobona intomfishi lapha emfuleni cha angeke ikakhulu uphupha ini ama-celebrity angithi uphupha ini amakhosi angithi uphupha bomandela uphupha yileyo mimoya eyasemanzini ukuthi bayaziveza ini ubukhosi wawo sometimes usiphupha ubucwebecwebe usiphupha yileyo moya eyobukhosi so manje kuleyo mimoya leyo bayambheka umuntu ozakuwe angithi if bangamfuni abamfuni because ukuthi bona bayabona ukuthi lo muntu uzolanda ingceba la ekhaya ikintaze nayo uzosingcolisa then phuma kuye you understand that is wazothola abantwana bomoya esikhathini esiningi abanabantu athi umuntu noma ngigezile ngimuhla abangiboni cha yilo umuntu ohamba naye uzoqokela umuntu wakhe lo ozokuhlonipha uyazi mkhulu one day ngicela ukuthi ngeyakhe imvume kuke kukhulunywe ngendaba yama relationship relationship la kwamoya angeke akukho lula kulow likamoya mkhulu and I think a lot of people kunenkinga manje khona angazi sizokhuluma ngayo sizokhuluma sokhuluma ngayo ukuthi abantwana bomoya ba-understand ukuthi kwenzakalani because vele hayi because you know why I want to just know ukuthi okay unomuntu 10 years you've been together nomuntu waqala nje wathinta labantu sekumele ngihlukane nesithandwa sami se-decade inkosi so ngelinye ilanga ukuthi siyifake ukuthi sikhulume ngomuntu onomoya nokudate siyifake angazi ngathi singayenza amaduze siyenze amaduze ngathi singayenza amaduze silow ngoba iyinkinga gogo leyo ndaba iyinkinga mina I think ngahlala more than 10 years bangafuni ngithi but akusowethu madoda manje ngenziza bathi hlala and into okumele uyazi kodwa sizoyikhuluma mara mkhulu ke kuleyo 10 years amatohobo kwabamba yazi idlozo nagogo elasemanzini lenzalo ungawabamba amatoho but into maybe ngayifuni babulala imizwa okay I think leyo nje ifuna alright ke I think ake sipose challenge phe kwesimo sama viewers naba subscriber ngithi kuma comment babhale kuma comment ukuthi bayayifuna le topic sikhulume ngayo relationship pheki mkhulu bazoyifuna ake sibhale ngesiphuthi challenge ukuthi ake sibuyise sikhulume ngaso lapho bazokwazi ba understand ukuthi kwenzakalani and nami if ever i challenge yakho it's successful I'm gonna talk about my story wabana ngile story salento le okay akunankinga la uzokhulumisa yakho ngithi uzokhulumisa ukuthi manje kunenjulo okumele siveze ngoba kunezinto ezenzakala kithi lisabantwana bomoya umuntu akubone sophumelele sonazi izinto sonomuntu la eduze angazi ukuthi ufike kanjani then uzofuna ukuzicompare nawo athi musina ngumkhulu mina why I understand so kumele kube ne-understanding lapho leyo ayinankinga usho ukuthi manje lapho sobe sesikhuluma amaqiniso ukuthi kwenzakala so bomntwana bomoya uzovela nokuvela ngalelo lamba leyo ngiyayifuna hayi bantwana bomoya abantwana bedlozi siyacela uma nifuna le yomathandani hayi kanjalo nje lapha na kuma comment sizobuya nayo madosi okay mkhulu ke sesivala utholakala inamba yakho uhlola kanjani bantwana bekhoba bomoya ngisasemndeni angasuki la emndeni ngisakhile ngisaqhubeka nyaphambili
mangabe uza la ekhaya ugibela itaxi from edrobheni wehle first gate la gcina khona ama-taxi kokunye wathola kuphi esibhedlela ebhara la gcina khona ama-taxi uthi first gate and then mawuza nje uyakhuluma ngokusendele i-location ukuthi ukwazi ukuthi ufike and then ukuhlola uma ungithinta sikhuluma efonini lokho uma ungithinta nje ngizokwazi ukuchazela ukuthi ngisebenza kanjani kodwa ngiyahlola online ngiyahlola face to face ngiyatholakala nje but okumele nikwazi ukuthi Sunday na Monday angisebenzi angithi njengoba sikhuluma ngithunywa zezulu sibe sifake nokhololo phela solibandla manje ilanga lokuphumula Monday Sunday ngisenkonzweni kodwa nje khona ngi-available ngikhona ngazo zonke inkathi so online umuntu okude yakhona ukuthi ahlole naye angithi sisebenza la around sebenza abantu bakude gogo umuntu akubonele ngale eSwazini Botswana kanjalo siyasebenza. Okay ke mkhulu, I think sikhavile topic. Do not forget to subscribe, comment. Topic yethu elandelayo ishisa be. Yavuthi. KwaMjoloville. Relationship relationship actually mkhulu. Sesivala ube nelanga elihle mkhulu. Amen. Nababukeli bakho bayi-enjoy ivideo yakho. Amen. Ngikufisela konke esandleni somusa uPhakame Ibusiso Zehle. Signing out. Amen. Cha ngibonge gogo kuba khona ngazo zonke inkathi. Ngathi ungahlezi ukhona. Amen. Uhlezi unathi.